بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمها ضبيتي إزتري مسلم أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دروس الإيمان ميدوغي مي حديث غا مؤلف جنوا فمي حديثك مي ورا ماتيري مان أمتان إيجن ورا بودتي إرشاد تك ورا مهم فلاول تك لبيجن دا حديث أنس رضي الله عنه جي فرات رواية إيجن أن حديثك نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. كافر ويميها بس دنيا جاينا هيو كم كوفي كم جوانا ما الله سبحانه وتعالى كافر ميها بس دنيا جاي هيو جزاء دبوي هم بيما الله سبحانه وتعالى وريها ألوتكونا كلامي ألوتكونا وجا أنت ودين وإله إله سبحانه وتعالى جعلت كنا إله سبحانه وتعالى جرحمة تنا وسود جنبه. الله سبحانه وتعالى كيت القرآن جوحي كربني ورحمتي وسعت كل شيء. جم إله جرحمة هريها جك تنا وسود جنبه. هم مكافر ميها كويس الله سبحانه وتعالى كفر وه. إله سبحانه وتعالى مؤمن وعلنا دكتورات الكرامهم بس دنيا جهيو كم يكفي كم جوانا ما الله سبحانه وتعالى ميهك دنيا كم جهيو جزاء دبوا ميهك الله سبحانه وتعالى دنيا إقوتكم ويا ميهك رزق تانا وسكت دبوا نو كم جوانا ميهك عمرك بارك ميهك عمرك ديكو ميهك عمره ديكو عمر دبوا එනේ දිගු උමරේ දෙව ගින දෝ හේන දුනියේ ගල හට්ටව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහෙගේ ජසා දුනියේ ග දෙවන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අදල් වරිකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහෙක හේකම එක්කෆකම වානම එමිහෙක ඒගේ ජසා දෙවන එනමස් Allah subhanahu wa ta'ala mu'minu alaku heyokam ekkofi kam gwanama e mu'minu alage heyokam ge sababun duniyega emiheka ene ge rizqu tana wasko de umuge itura akhiratu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta abadan emiheka ila subhanahu wa ta'ala ge ni'matu ge gocho medum wanu ge tawfiq de ada Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi kurwani من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. دنيا كزينة يديك دنيا ك ماك دنيا ك مولكان هو دعوة ميهكان تمين الله سبحانه وتعالى دنيا ك هي كانتك ميهكان يبس وني يتور كمن نتيجة واهشي نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا وفى جمانك الله سبحانه وتعالى بيان كربوا وفى جمانك إبس أني ترك من نتي أميهك هو ده موليت الدنيا كذب وهم فيها لا يبخسون. هذا يفهم إكلام جوحي كرباني أميهك إتاعك أني كمن ندبوان أميك هو ده موليت أميهك دبوان ena been woni muda kam gwana mai miheka muda devwan ena digu umre devwan
ene gina darin tak devwa fana ene riti amba ku devwa fana duniyage zinat terikan ene Allah subhanahu wa ta'ala de ekama ku duniye haya nimu fawga deingoti ila subhanahu wa ta'ala bage adab ge gocha ei Allah subhanahu wa ta'ala ge amra nukiya man teribe akhiratan masake nukurmum emi honan Allah subhanahu wa ta'ala akhiratuga ila subhanahu wa ta'ala ge adab ge gocha emi huwaddawan ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ehna kama ko ebe emi honna akhiratuga naraka fi wahin tanenwe ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar naraka fi wa ehengecce akhiratu ge mehona kan Anas radhiyallahu anhu riwa korwa famiwa hadis ge anebba gannani wa amma al-mu'minu fa inna Allah yaddakhir lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ekamaku ila subhanahu wa ta'ala ge mu'minu alaku heyo kambe kofika mugawanama ila subhanahu wa ta'ala emihege jaza akhirat dohuga dekuma hifahatta akhirat dohugoti haqiqi faida ya mafa adi ege itora duniyega emihegan Allah subhanahu wa ta'ala hinhama jehuma aram duniyega emihega rizqu tanawas ko debbo emima Allah subhanahu wa ta'ala ki Quran ga wahi kurwani ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq duniyega wa huriha achki fana vedani vechis gelleni vedana ichi eba me gote wa huriha achki gelleni vedana ichi wa ma inda Allahi baq daiman abada demi hunna ichi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu ga ilahu ge niyamati ga goti ga demi hikin wa dharma ya thawab ilahu ge tana was rahme ada Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge alu pura faafata wisamu ilahu ge alunna duniyega emihun ge rizq hifahattawa emihun ge faafata wisamu Allah subhanahu wa ta'ala ebe emihunna rizquga dati kan devva em Allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadis kurawani innar rajula la yuhram fi rizq bidhanbi yusibu Allah subhanahu wa ta'ala man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hadith kurawani insana ena kula faafata wisabu ila subhanahu wa ta'ala ena ge rizqu ge barakai kanuwa adi emihe kan ena ge rizqu Allah subhanahu wa ta'ala dekomuga undaku kame jassawa ya khilafan ena hewa amad quratam guwanama ena ya Allah subhanahu wa ta'ala rizqu tanawas ko debbo ehvima Allah subhanahu wa ta'ala rizqu tanawas unge warakina kanta bayan korwa fawe kirti qur'anuga ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge do fulumati nuh alayhi salam ge gawm ge mi hunnan ei ekalifan wadagen Allah subhanahu wa ta'ala dina gawale bihuduga nuh alayhi salam ge gawm ge mi hun kafaru ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa hin farata kan alukan kona feshumun emi hunnan hidayah dekkumataka dina gawale mataka nuh alayhi salam fanuwi nuh alayhi salam wadagen ekalifan gawm ge mi hunna dina gawale nuh alayhi salam kiketo vidalwana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam ekalifan gawm ge mi hunna buni baskit qur'anuga bayan korwa fawe faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tabamihum Allah subhanahu wa ta'ala taqwa veribe ila subhanahu wa ta'ala ge hadratum fusse man edi dannawash
innahu kana ghaffara hama kafirun ilah subhanahu wa ta'ala igene gene fa fuswa ilahi emihun istighfar kan Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun fa fuswa man edi denum ege huri faida ki kobat Allah subhanahu wa ta'ala ekam bayan korwani kiti qur'anu ga yursilis samaa alaykum midrara teba mihun Allah subhanahu wa ta'ala udum barakatu ge ware biswan yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin adiki teba mihun Allah subhanahu wa ta'ala rufiya fa asage gotum madad werikan devwan wa banin adi teba mihun Allah subhanahu wa ta'ala darin devwan ne dalam ngi tere barak gina bayako emi hunge zawaji hayatu ga dariye ko nulbige Allah subhanahu wa ta'ala eba mi hun imtihan korwadi kamuge ve ekamuge hitama emi hun tahammal korani Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ge kamuge hadu bayan korwa fa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين استغفار كرون حساب انت من الله بامي هن دارين دباوشي هم بما هرمن نبي صلى الله عليه وسلم كدوفر متين الله سبحانه وتعالى بيان كر وافا ميوا الله سبحانه وتعالى کے مورت آیت کو واگتا گن گن استغفار کو الله سبحانه وتعالى کے حضرت فاففسو من دي دنوم haramen Allah subhanahu wa ta'ala rizqu tanawas ko deba haramenge dari fas kolo labbawan emi heka dari fas kolo debawan emege hituga ekamuge yagi kam bawambi Allah subhanahu wa ta'ala ilah subhanahu wa ta'ala ge wa'da khilafu dikanwa ilahennu en ayate Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani إله سبحانه وتعالى التقوى وروالنا إله سبحانه وتعالى أميه كهيتا بس أميه كهيتا نارا غيغتون رزق تانا وسكت واهشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا تمن إله التقوى ورسوله ورنا تمن إله أميه كدما وكم مدتي عندكم كما كن نكون أنا مجد دك واهشي ومن يتق الله يجعل له مخرجا تقوى وربيالنا اميها قديما وكم مداتي ونغو كماكم نيكونا نه دوري دكوا هوشي ويرزقه من حيث لا يحتسب ادي اميها كان اميها كو هيتبس نارا غغتو تمن الله اميها كا رزق تنا وسكد واهوشي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اما كشرون الله سبحانه وتعالى ميستكون الله سبحانه وتعالى ge altakun rizqu debwa ilah eme ilah subhanahu wa ta'ala ge adul warikamu duniyega kafar kuis adi mu'minu alakuna mawis hewa male kofikam wanama emi hega duniyega ekamuge jaza debwa نبي صلى الله عليه وسلم اكلفان صلى الله عليه وسلم حديث قرباني تباميهم الرزق تناوس وان يديك مغوانما تباميهم رحم غلون دم هټاش رحم غلون دم هټمكي تباميهم رزق تناوس وګندان کمکي نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن من سره أن يبسط له رزقا ويسأل في أثره فليصل رحمه ميهكو أنا رزق تناوسوا عن يديك مغوانا ما ميهكو أما كشورون ميهكو أنا رحمك يقولون ده ما هتاش هنا ما بس ألونغ مجتمع وتريغا نهار فنني एकी मसला तकुगा कोदी कोदी मसला तकुगा एमी हुंगे गा दिमागे अखुन्ना गुळुं कणाफा बद्दल वीमविस
munu hadafa emburi data kuda benun sada go alam isnu kere enames Allah subhanahu wa ta'ala ge nabi sallallahu alaihi wasallam mi hadith korwani emihege rizqu tanawswan ede miha emihege rahim ge gulunda mahattash mige mafhumul mukhalafa ki kobato idi kolu maane ki kobato ege maane ki emihege rahim ge gulun kanda kam gwanama ila subhanahu wa ta'ala emihege rizq bandu korwa emihege rahim gulun kanda kam gwanama emihege rizq libumuga Allah subhanahu wa ta'ala dati undagu ngajassawa ehwema ahar men duniye goleruga ahar menge gatima ga mi honna gulun kanda ge nuwan ei Allah subhanahu wa ta'ala kandala wa faafata go tere godu faafai ekan ahar men kogge nuwan ade Allah subhanahu wa ta'ala yahudina behegotun ila subhanahu wa ta'ala kit qur'an ga wahi korabani fabi dhulmin min alladhina hadu حرمنا عليهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله يهودي إبامهم الله سبحانه وتعالى حرام كربا فوكنتت كرم الله سبحانه وتعالى إبامهم دبي حلال رزق كاب يولم حرام كرب مياتون ده ومانيكي Allah subhanahu wa ta'ala enge bigota khilafan faafa kurumati ga ebihe hunna kam gowanama Allah subhanahu wa ta'ala ebe ami hunna dati undagu diri ulun jassawanek ila subhanahu wa ta'ala taqwa weriwa alun nang ila subhanahu wa ta'ala duniye ga wes adi akhirat ga wes ila subhanahu wa ta'ala ga rahme tanasliga hengayat Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إبامهم نبابا لبنفي توراة إنجيل أدي الله سبحانه وتعالى فرات الله سبحانه وتعالى فرات بابا لبنفي تكن إبامهم حرمت تركوا هداية تباركم غوانما لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إبامهم نتمن إله أدم بركات باوال واهشين එබෑමිහුන්ගේ බිමු තිමන් ඉලාහු රිස්කු දෙවාහුෂී එබෑමිහුන් හිඟා ඔලේ බිමු එබෑමිහුන් රිස්කු දෙවාහුෂී එහෙම වීම හරමෙන්ගේ මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බාවාලේ වුණු ෆයිකීර්ත කුර්ආන ගවා ඉර්ෂාත වහිෆා කීර්ත කුර්ආන ගවා රිවති අඛලාගුන් අහරමින් දරුස් ලිබිගනේ ඒ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ මතිවේරි උළුමුන් අහරමින් දුනියේගේ අහරමගේ උළුම් බිනා කරමු එමෙහිගේ රිස්ක් කෙනෙක්ගේ දාන සබබ කීයි රිබාගේ මුආමලාත කරු රිබාගේ මුආමලාත කිතම් මේ කුඩ මින්වරකම ගවිනම බස් කුරාකම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමෙහිගේ මුදලුගේ බරකය කණුවා එකම් බයන් කරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීත කුර්ආන්ගේ වහී කරවනි යම්හකුල්ලාහු රිබා වයර්බි සදකාත් තිමන් ඉලාහු රිබා කාමීහුන්න එබෑ මිහුන්ගේ මුදලුගේ බරකය කණුවා හුෂි අරි එබෑ මිහුන්ගේ මුදලුන් උනි කරවා හුෂි එයා ඛිලාෆ සදගාද්දී ගීස්තකුන්න හේවමිතු සදගාද්දී මිහුන්න එබෑ මිහුන්ගේ මුදලුගේ බරකය ලබා එබෑ මිහුන්ගේ මුදා ඉතුරු කරවා හුෂි riba ki muamala kita me koda koda min warbies e komme namekka muge viges me yar ahara menna eveni interest ga wahak dobeti muslim akhunne interest komme namekki kamuga vies 1% vies 3% vies kita me koda koda min warbies Allah subhanahu wa ta'ala riba halal karwa fenuwe wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba temen ilahu වියෆාරි හුද්ද කරවීම ඇදී රිබා හරාම් කරවීම හැබැයි රිබා කාකම ගවානම
ida subhanahu wa ta'ala emihege mudaluge baraka kanduwa emihege rizq Allah subhanahu wa ta'ala uni kurwa ada mirege isha namada fahuga algodumen alumenge tereng izzat teritin shehaku istah markazuge jalsa kura malamuga ribaya behegotun forum e bawan je emeha dobeti muslim akhun nobes etana dawatu demun algonuge dars koro nimadana هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته